la o ka ibuela lengopeng magakabe a ka go bona o ka itha gore ga gona ope ka gana ga gona sepe seo se tlogetseng se se ka re bontshang gore go lofa e ka nna bomang tlile fa ke lerile molaetsa wa matshediso mo boemong jwa puso ya rona ya bosetšhaba. Ba lelapa loora Molosankwe ga mmogo le baagi ba porofense e ya Bokone Bophirima ba netehaleditswe ke bagolwane ba puso gore babolai ba ga Thato Molosankwe le ha go ka tsaya sebaka se se kae pheletsong ba tlile go tshwarwa. Molosankwe o bolailwe setlhogo mo bekeng e e hetileng ke batho ba ba sa itseweng. Ba ne ba tsena kwa ntlong ya gagwe e le makuku mme ba phunyakaka mmele wa gagwe ka marumo a tlhobolo a ka nna 12. Ba tshwanetse ba tshwarwa MEC. Ba tshwanetse ba tshwara ka ntlha gore ba timile batho ba rona moeteledipele yo tlhatlho. A botlhokwa. His life was cut short at the age of 43. He was a decorated patriot who committed his entire life to the service of his people. He loved South Africans. He loved the people of the Northwest. Narata Batswana. Ona ipela ka moetlo ya Setswana. Amen. tshwantse a dire gore batho ba ba tshwarwa ba dirile tiro e mo lehihing ba sa bonwe ke batho mare ha ile gore ke mosangong kgotsa wa go dirisa di-magician tse feng go dira gore motho kana batho ba tshwara re tshwanetse re ba tshwara e ka nna morago ga dibeke or ga dikgwedi or ga dingwaga mare toka yone e tshwanetse e direge. Puso ya porofense ya re le yone ga ya phuta matsogo hela e tsaya matsapa gore babolai ba batle go arabela ditiro tsa bone. nna le ne re dumelane gore the acting provincial commissioner a bue le national commissioner gore go nne le team e specific e berekana le kgetsi e tiro a bone ke nne gore ha ba tsoga ha ba tlhola ha ba robala ba berekana le kgetsi e ha go na le tse dingwe ba di emise pele go bontsha the seriousness e re tsayang selo se ka yone. Boora Molosankwe ba tshotse sebaka se sa ketelo ya puso mo lapeng mo go ka lelela mo go bone. Kgosi le puso a kgone re lebeleleng ra lela mme re llela mo go lona ka gore Thato e ne e le motho o buang jaanong re tlhologeletswe lentswe la ga Thato o didimetse mme ga re itse gore ke eng se se mo didimadisitseng bo mogolowe ba utlwile modumo o sa tlwaelegang mogatsa mogolowe a gakgamala mogatsa monna a gakgamala jaanong ne re re gone re utlwa botlhoko. Molaetsa wa kgomotso go tswa kwa kantorong ya Poresidente wa naga e nnile mongwe wa metseletsele ya melaetsa e e thibang letsatsi e ntseng e tsorotlela mogara Molosankwe. We have lost an incredible South African. And so on behalf of the national government, particularly the President of the Republic of South Africa, ra re mo lelapeng la ga Molosankwe ga la latlhegelwa le baosi. Amen. Le rona re latlhegetswe ke mo Afrika Borwa yo kgethegileng. Re latlhegetswe ke monna yo ne a rata naga ya gagwe. Re latlhegetswe ke monna yo tiro ya gagwe e ne le botlhofo thata. E ne le go direla batho ba rona ka bonnete, ka botswapelo, ka lerato, ka tlotlo, ka boikokobetso. Mo moemong jwa puso e kgolo ra re a mowa wa gagwe o robale ka Kagiso. Sebete sa ga Senganga se ne se sa shebe maemo a setilo sa modiredipuso ope o ne a thula mongwe le mongwe ka tlhogo. He held many of us who occupy public office accountable because Thato Molosankwe redefined post-apartheid activism. He was a courageous person, very courageous. O na le sebete ya no
bo rona jaana re tswa mo dithupeng tsa gage utlwa o ne a kwala ka nna mo Facebook monna yo ke sa ke mo rata ka gore o na sa ntshebe ka ba ke tshela le bone ba ntsheba o na ntata straight a bua ka nna kwala gore diphoso tsa ka ke eng se ke sa se direng se tshwantseng ke se dire mako a ka ke eng mme o na tla buile tse dintle tse dingwe tse ke di dirang go bonala le puso ya porofense hela jaaka ba lelapa la ga Senganga e tshwengwa ke dipego tse di hosagetseng ka dintlha tse di itlhamelwang e se tsa nnete tse di tlhagelelang gangwe le gape tsa go tshwarwa ga babolai ba ba setlhogo ba. Thato was an activist. He touched many people's life. Any other messaging, it can make the situation to get out of control. And people must understand, we are one with the community as government. We are one with Thato. We are not the enemy of the people. That is why at all material times we want to be seen on the side of the people. So such messaging, we really need to call them to order. Their timing really is not correct because everyone is glued up to the news. Everyone is glued up to social media to check if there is no any other breaking news that can say that these people have been arrested. So we are calling the excitement to be lowered. We call people to respect the family. At the end of the day, Thato belonged to the Molosankwe family. He's a son to his mother. He's a son to his father. So we really call upon that excitement for people to lower it first. The point of entry is Thato's family. That's it. Mokuruthamaga Morweng a re loso lo ga Senganga lo ba butse matlho segolo jang mo go lebegang ekete ba tlhaela mo lephateng la tsa matlhale a sepodisi sa naga e. From what has transpired, lessons should be drawn in as far as the intelligence is concerned, because I'm always emphatic on the fact that we need to strengthen our intelligence as the APS so that things of this nature could be prevented. Le ha go le jalo go lebega maemo a dipatlisiso mo kgetseng e le a nametsang ebile a tletse tsholohelo ka jalo baagi ba tla nama ba nona pelo ka mathe pele ba utlwa mokgosi ha ile babolai ba ga Thato bone kwa ba teng go ya ka baetapele ba puso ba tshwanetse ba ithutile le go tlhaloganya gore ha thukgwi a rile ke lobelo motlhaba o ne a re ke namile.